God comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. 2 Corinthians 1:4. Welcome to today's encouragement from Our Daily Bread. Pass It On was written by Sheridan Voicey and read by Wes Ward. 2 Corinthians chapter 1, verses 1 through 7. Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, and Timothy our brother, to the church of God in Corinth, together with all his holy people throughout Achaia. Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. For just as we share abundantly in the sufferings of Christ, so also our comfort abounds through Christ. If we are distressed, it is for your comfort and salvation. If we are comforted, it is for your comfort, which produces in you patient endurance of the same sufferings we suffer. And our hope for you is firm, because we know that just as you share in our sufferings, so also you share in our comfort. Pass It On, written by Sheridan Voicey. After a 55-year wait, England's soccer team had finally made it to the European Football Championship Cup finals. Locked in a tie with Italy, the game was decided by a penalty shootout. England's last chance fell to a young player named Bukayo Saka. But as Saka kicked the penalty shot, Italy's goalkeeper deflected it. England fans wept. The cup was lost. Few will forget what happened next, though. England's manager, Gareth Southgate, walked over to the devastated Saka and embraced him. Southgate knew how Saka felt. In 1996, it was he, as a young player, who had missed the penalty shot that cost England a place in the semifinals. And England's then manager, Terry Venables, had comforted him in the very same way. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, Paul says, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. 2 Corinthians 1, verses 3 through 4. Just as Southgate passed on to Saka what he'd received from Venables, Paul discovered that God's comfort in his distress enabled him to comfort others in theirs, building their endurance. Our God of all comfort can use our disappointment for good. So let's do the same, passing on God's comfort to create an endless chain of encouragement. Let's pray. O God of all comfort, thank you for comforting us in times of loss and distress. Through every trial that we face, Lord, please help us to pass on your comfort to others and create an endless chain of encouragement that points right back to you. Thank you, Lord. It's in Jesus' name that we pray. Amen. As you go about your day, reflect on these questions. How has God comforted you in a time of loss or distress? How can you pass that comfort on to someone else today? Akangku makmal lungir rahil deliasay, en vikta betokol ava kora beot tarandir, el mga kanggum, rendir en dia kangarangal langar kanggum, el kire lahil dertit. E dia kalodengay, akangku mamal beot tarngudel ngiliasay, en beot tolkal, en ving mal kloar li rahil deraad, el blool mga kanggum. Ay kakida ikel bebir ikel klunyole la kanggum, alonga ava kanggum el kire lahil derngi. Makot akang gumat toroba te elela seer ra alsela ngurd el domodong ngir mo arteriosclerosis sel matingt alsela ngurd ra laog
etiak mal maknit tek mal kengaul lel mating ta al sila ngurdra lao karaat etia yaw ulen sabi el hart atakaat mal uben stroke. Ongerul klung yolela kanggum akanggum amanggi kadete elelaad el mga kanggum el mosme ras arela high blood. Mal ube others me el high blood alonga kanggum en sabi el nga high blood ang ilmoryo. Lakam high blood ro reng sa tialuloklat ke ebobl oil mga kanggum. Ngidi lakal marol o dimem. Ngaluulaw ngil heldara ospitar maklaad dia kalungil do ngam arol lultimo krarangalaka arangalaka tingalaka ikado maksautin mga paral molok ngakla te elela maklol se el mortid aloran mo maklolaad ong edel kunyolela kangkum akangkum amanggire te elela ad el mom ituuta iwsela badangel ang keltial se era osteoporosis o mga lela kanggum asabel mo ko gilsmisi ay iwasela ba nila aruba ka mamaas el mga kanggum mangivil at ruba ka marmaas sel loral mo maklol at maiwasir mang marahil mo ituut ng mga lela kanggum amos sabel ngo sutriar aramas marubak marmaktol ad marangal ka en mo misisi ay iwasela batangir aw lobong kung yolela kanggum o mga lela kanggum manggikadet te lela ad en mosme el sukal akanggum akar el kal akanggum akar el kal el martekta ad el mga kanggum en sabi el langaringi ar lirahel daringi rakla adaringi kanggum akorabiot tarngudringil kal ninding malungir rahel ebiot tadorurringi makot akanggum sabi el lodoy maluben salad lobang kelangi dirkan jume maluben mit malubeng malga malubeng nikel direkal sab emel malti lobang kelamalga maporga mabif direk kangkumak malungi lobang kelawas o morulawas al malga malubeng nikel malubeng mit boblo oil dakala kangkum a odimiu aw lobong akangkumak malungi lobang kelastek kangkum stek ak malungil al sel erul 2 weeks mo o sila tal Sunday, ekuk mo nga kanggum steak, ang malungir rahel derkaw. Pablo oil mga kanggum, mare edaralel, ek malungir rahel del yasay, mangkorabiot tarngutringir kal, ek malkloarali rahel dergir. Katmal masaul, ablol sabi emlo reng setiar gade blolot kratk, el girelak nung yolela, o mga lela kanggum. Research shows that hackers may already be inside your network. Ransomware, email scams, service disruptions, cyber theft. Guardian Cyber helps organizations identify hidden threats, remove hackers from their systems, and strengthen their defenses before serious damage is done. We provide cybersecurity assessments, network cleanup, ransomware recovery, digital forensics, and expert guidance tailored for Palau and the Pacific. Guardian Cyber, Palau's cybersecurity experts, ready when you need us. For more information, email guardiancyber19@gmail.com or visit guardiancyber.online. Behavioral Risk Factor Surveillance System Palau, Radio Public Service Announcement. Masulang, the Ministry of Health and Human Services is launching BRFSS Palau, a health survey for adults 18 years and older. If your household is selected, a trained interviewer may call and invite an adult to participate. Your answers are confidential and help Palau understand health needs, improve services, and plan for a healthier future. BRFSS Palau. Our health, our data, our future. Take the call. Your voice matters. Request for proposals. The Palau Visitors Authority, on behalf of the Government of Palau, is soliciting proposals from qualified certified public accounting or CPA firms to conduct single audit of the Palau Visitors Authority for fiscal year 2025 and 2026. Specifications and information contained in the request for proposal (RFP) may be picked up at the Palau Visitors Authority during government working hours from 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Friday. Interested CPA firms are requested to submit a detailed proposal in accordance with the request for proposal to the following address: Ms. Judy Ann Sabino, Finance Manager,
Palau Visitors Authority, P.O. Box 256, Koror, Republic of Palau 96940, RFP number PVA-2026-01. The Palau Visitors Authority reserves the right to cancel this RFP and reject any or all proposals in its interest and to reissue an amended RFP. A successful contractor must comply with local business laws and shall be subject to applicable Republic of Palau taxes and fees. Proposals must be submitted in one original and 3 copies in a sealed envelope and must be received by Palau Visitors Authority no later than 4 p.m. Palau time on July 30, 2026, which is the closing date of this RFP. Proposals received before the issuance date and after the closing date of this RFP will not be considered. Signed, Gadoy Ruloda. Republic of Palau, Ministry of Finance, Property and Supply Division. Public notice. The public is hereby informed that the Chief of Property and Supply Division is soliciting proposals from interested business companies to supply BCBP uniforms and accessories for ROP. Specifications for needed items will be available after July 24, 2026. Interested businesses or companies may contact Ms. Charnel D. Sumang, Chief Property and Supply Division, at the address noted below for copies of the specifications. Property and Supply Division, P.O. Box 6007, Koror, Palau 96940. Phone 680-767-2552. Fax 680-767-1016. Email charnels@palaugov.org. This is 100% funded by federal grant P26 Trans F1. Invitation for bid number IFB 2826. Public notice July 10, 2026 to July 24, 2026. Bidding period July 25, 2026 to August 25, 2026. Opening date August 26, 2026. Proposals or tenders must be submitted to Property and Supply Division at the Bureau of National Treasury no later than 4 p.m. Palau time on August 25, 2026, which is the closing date of this IFP. The IFP number as well as the company name must be clearly marked on the outside of the envelope. The procurement officer reserves the right to extend the opening date of said IFB, modify or cancel this notice, and reject non-conforming offers if it deemed necessary. Signed, Charnel D. Sumang, Chief, Property and Supply Division. Subdra Kodal. Ya Subdra Kodal, Tobdra Ngira Abad Matthew Elbelau, Ngira Mo Miss Asaito, Ngira Iragas Paudistar, Lula, Petrus Itelmong, Tirat Ngarun Goreti Wasisang, Ngira Ingas Piliani Thomas, Colabas Aloysius Tale, Raul Arnold Oilo, at Kadasaw Morales Remarui, Ngira Takao Bibianomat, Mabuy Kiat Jefferson Thomas, El Motargid Rab Bechekldil Akemi Elbelau Thomas, Amnos Mercer on Aim Lorior Friday, Ledel Rapsingil El Along Eudel Builo, Abangel Langamor, Gem Lamotro, Clagamaldilel, El Morginas Badong, Leal Rapsingil on El Builo, August 8, 2026, El Dimorgina Barang Rupasang, Magim Subdra Bechekldamam Rang Ang El Babalda, Orior, Mayolda, Madibo Madangay, Edongina Spedel, Mataletel, Lagamaldilel, and Galtargid, Rab Bechekldil, Dimoto of the Guru. Kung malmasulang edong at mokla panangit, iya Diyos lumakal tanga trigidrokui. Sain, ngira abayat Matthew Elbelau, ngira ramoy Miss Asaito, ngira iragas Paudistar Lula, Petrus Itelmong, dirat ngarur koreti wasisang, ngira ingas Pilani Thomas, Colbas Aloysius Tale, Raul Arnold Oilo, ngira Takaw Bibianomad, Kadasaw Morales Remaruy, Mabuy Kiat Jefferson Thomas. Subdra Kodal, Rdang Iterir, Yutaka, Mengloi. Tia Subdra Kodal, Lotob the Mother Ngabog the Tamir Mang South Junior, Mlei Naurahideos, Odaul Dulei Subris, Evil Ramrong Stomi Naruo, Roman Mengloi, Mau Ergmul Noro Naruo, El Mesubdar Adama Melngarababaldab, Mayoldabal Mo, Angalgelang Riam Mengloi Tablang, Rdang Iterir, Yutaka, Mengloi, Amlos Mer Sera July 4, 2026, Mabadingelang Ramor, Motor Kaklangan Motobdra Ongewa Lurior, Thursday, El July 23, 2026, Ra 7 a.m., El Morabay Raklabayang Rangabugd, E mga Maldil Motalyal Sils, E Moraged, Tiaka Maldil El Dadu. Malway se agim subdra Miul Adamam, El Ngaray Elbelau, Mamay Madaalim, Edray nga Severtial Gamaldi, Le El Dadu, Ratargid Rdang Iterir, Yutaka, Mengloi. Mang ayang lagik malolngit em subdra Erdo Ori si mga bandari, Maebi Lungil Reng Takawo, Mamosubdra Adad Marangal, Gemay Madaalim, Edray nga Severtial Albul.
Angar along agim subdra wangar ete Matias Erbay, maawdalad Lydia Allel. O si sulsubda mura adalbay raymay tuti ngiraylil, maevil raymay hiror wamay. Agidirikal misubdra wadal yungla, Johanna ngira tregda, may adra butalbay Frank Malsol, mamosubdar adad marangal ga emay madalim edgay nga sewertial albula. Ang rar dagim subdra madalabay Harry Basebasa, Hens Basebasa, Kabasul Basebasa, Marahel Basebasa. Agidirikal misubdra gaul, ikrigedra Sears, Tobias Kuad, Olabalu James Miwata Alid Adong, Kigrel Olabalu, Nira Asabres Brownie Salvador, Maevil Ra Asabres Warang Ulit, mamosubdar bebi rami umar adad, emay madagay nga sew. O sisigul subda mori ikrigedra idis, Joe Raklay, o ngayay Makliw Yuri, mosubdrar adad marangal ga emay madaalim edgay nga sew. Agidirekan musubdargal madarangas mos Macario Watsi, Maria Hapson Marangalgel, Paulina Ikea, Rolmi Maat, Loretta Mengloi, Ruth Arar, Jan Raiholt Ngiratyo, Imatura Dave Taro, Matsuda Taro, Ndudui Ragadik, Justino Maat, Nestaralda Maat, Mitsuhida Subris, Mamri Watsi, mamosubdar adad marangal ga emay madaalim. Agidire kalmsubdar ngalgel Rdang Iterir, el Uloong Amalay, Rarb Orkasad Laurentino Uloong, Maferistaw Uloong, mamay madagay nga sew. Ndire kalngirar dararoy, si agim subdargaw ngiraroy sa Francis Kib, ebil raroy Mihay Nakodeb, Oob Terukob Esarak, Ruaw Gabriel Adalbay, Mam Marcela Darong, Mam Gaspasub de may madaalim. Agidire kalmsubdargal Rosania Ongrung, Edwel Ongrung, Maedamund Ongrung, mamosubdar adad marangal ga emay madaalim edgay nga sew. Tokubet sa Spadela Roman Mengloi, Maevil Rambrong Stomi Naruo, Amorangir Au Bishur Ganay, Emerita Garad, Madeliget Gibson Ganay, mamosubdar adad marangal ga emay madaalim ertial albula. Agidire kalmusubdra targamam railek iskawa marangalgel, mamay migimgay nga sew. Ngiwa lagi olngit musubdra ngalgel amodak ngay olgeril, ra Lorenza mamistiga olgeril. Agidire kalmusubdra ngalgel amble dirangatuel Tosco Inasyo, ma-Governor Francisco Malaytaw, mamosubdra adad marangal ga emay madagay nga sew. Malgayo kaya tokubet sa Spadela Mother nga buko da Tamir mga South Junior, mamleay Naruo Hideos, Akmalolngit masubdar raklay bawang irmang, maebil raklay Mitsko Walter, mamosubdar adad marangal ga emay madaalim edgay nga sew. Agidire kalmusubdar ngul, diradalbo al tekla kodeb, Tirario Marta Alus, Ilolang Antonina Antonio, Ngirasibong Herdial, Madirikl Rebeka Nirmaait, mamosubdar adad marangal ga emay madagay nga sew. Ni Esar agim subde olngit rangi rakabow, maawdal ad hilong niraged, mamosubdar adad marangal ga emay madaalim. Agidire kalmusubdar gawal Esrat Modrang, Mafaustinat Modrang, mamosubdar adad marangal ga emay madagay nga sew. Ngartmaw agi olngit subdra arbadul raged, tagesi ito, Dr. Helen Ngirmakur, Albert Ngirmakur, Berta Ngirokabay, Elvira Isaal, Matski Taro Ngiraiwet, Mawilard Kumangay. Agidire kalmusubdar gawal Erangas Lucio Ngiraiwet, mamosubdar adad marangal ga emay madaalim edgay nga sew. Ngaramlanguy agik malolngit musubdar gawal Ngirturong, mamosubdar adad emay madaalim edgay nga sew. Agidire kalmusubdar Ngiraklang Chance Kabong, mosubdar adad marangal ga emay madaalim edgay nga sew ertial gamaldile aldaadu. Ngatpang agi olngit musubdar gawal Helasyo Ngiraibakas, Mamalins Ngiraged, mamosubdar adad marangal ga emay madaalim edgay nga sew. Imbali gagik malolngit musubdar gawal Rungulbay, Madirungulbay, mamosubdar adad marangal ga emay madaalim edgay nga sew. Agidire kalmusubdar gawal Kulaud al Teruo Rungulbay, mamosubdar adad marangal ga emay madagay nga sew. Iray agi olngit musubdar gawal Rabaal at Tagewo Ngirmakur, Mamyot Klolab, mamosubdar adad marangal ga emay madagay nga sew. Agidire kalmusubdar Ruth Arar Alfonso Spasungla, Camrir Madalara, Josefa Spasungla, Macloria Andres, mamosubdar adad marangal ga emay madagay nga sew. Orior agi olngit musubdar gawal Embry Wenti, Madiraw Ray Mary Adelbay,
Silmay, rangalgela Maria Silmay, rangalgela Leleng Balayles. Agidire kalmusubadra Atkar, Francesca K. Ramangasaw Balendorf, Edgar Ramangasaw, Ines Ramangasaw, Leon Ramangasaw, Victor Ramangasaw, Kasmir Ramangasaw, Francis Ramangasaw, Governor Ilolang Ramangasaw Voigt, Telma Niramakati, First Lady Valerie Whips, Judge Anora Rudim, Senator Imru Ramangasaw, Dr. Catherine Darong Ubaday, Masamdiw Darong, Ebil Ramrong Stomi Naruo Marangalgel, Marta Dever Marangalgel, Roman Mengloi, Araldil Mengloi, Masandi Mengloi, Agidira Kalmusubdra Benedict Mengloi, Belinda Mengloi Ringang, Tawi Mengloi, Masik Benjamin, Tarong Benjamin, Tuti Benjamin, Esbey Ramangasaw, Yolanda Kabsang Yutaka, Mavilani Ramangasaw, Mamosubdar Bebi Ramiw, Emay Madray Ngasew, Osisulsub da Morateo Cuarte, Laura Mangham, Ruth Subris, Wilson Subris, Diray Belu, Natalie Anastasio, Julia Ringang, Melanie Ringang, Aledoy Omelaw, Legislator Tito Ringang, Mangariam Ringang, Mamosubdar Bebi Ramiw, Emay Madray Ngasew, Agidirekan Musubdra, Niratangadig Wilbert Nirakambrang, Esther Talams, Naomi Nirakambrang, Kiati Francisco, Matsko Taro, Yanomi Isaal, Ratsan Isaal, Elvira Isaal, Mamosubdar Adad Marangal, Emay Madaalim. Agidirekal Masubdar Adamam, Rangir Meril Del Pascual, Ualyo Irene Francisco, Mihaina Miguel Cosiba, Mafidencia Tangalbad, Mamosubdar Adad Marangal, Emay Madaalim, Ertel Gamaldi Le Aldadu. Amayun sa Gimsubdar Ngalgela Ngiraluy, Marangalgela Amaredong, Ratchanita Kaldung, Chan Ngiraidong, Madominina Imyong, Mosubdar Adad Marangal, Emay Madray Ngasew. Osisulsub da Morgawal Francis Mayar, Exley Mayar, Mamadra Alilay Larry Ngiramuay, Mamay Madray Ngasew. Tokubet sa Spadela Mother nga buko da Tamir Mangsaw Jr., Akmalolngit, Subdar Gawal Senate President Hokons Baules, Matargara Amra Baules, Mamay Madaalim, Edray Ngasew. Ang Yagik Malolngit, Subdar Gawal Edwin Mario, Lieutenant Governor Joe Gintogi, Rangalgela Elizabeth Gintogi, Marangalgela Salvador Gintogi, Mamgaspasub de May Madray Ngasew. Belilyo, Rakablilra sa Aduy, Rataliw, Yagibsub del Gawal, Yaad Kemot Regmel, Wadalad Satski Florencio, Kang Itsuaw, Marangalgela Joseph Quintol, Dennis Ito, Marian Oya Ito, Merlin Oling Ito, Nobuo Blaluk, Akemi Regmel, Maria Otto, Mamay Mamgaspasub de May Madray Ngasew. Ablay rang silong, Yagimsub del Gawal Litpik James Ngiraadeng, Mawadal Adro Salin da Mresabang, Mamosubdar Adad Marangal, Emay Madray Ngasew. Yakablil ra Ngaramis, Rangasyas, Egimsub de Olngit Tergaul Elsias Shalom Episong, Mamosubdar Adad Marangal, Emay Madalim, Edray Ngasew. Klamatela Subdaw Ul, Material Adamamal Mlodangal Madungang Clear, Lakbol Makita Rendir, Emay Madalim, Edray Ngasew Tial Albul. Malklo Atreter Maser, Material Adamamal Modangal Sabarir El May, Adidagalat Krang Lungu. Tial Gamaldile Aldadu Rdang Iterir Yutaka Mengloi, Amoringira Thursday, July 23, 2026, Rabay Raklabeang Ngarangabuk ng Rarda. Adios lo maknaltanga tergid rokuy, Kumpmal Masulang. Subdrang Maldile, Kya Subdrang Maldir Rdang Iterir Yutaka Mengloi, Lagtabdringa Roman Mengloi, Adalbayr Olbed Helasyo Ngiraybas, Fermin Silyang, Martinez Ngiraybas, Ngiratangadig Wilbert Ngirakambrang, Maadalbayray Eti Dwight Alexander, El Masubdar Mil Adamam, Rablayray Badang Rangrard, Mamay Mga Suguma, Mertialulbong Lalsung Latargi, Rdang Iterir Yutaka Mengloi, Masils Rakamaldi, Lamlamot Rakaklang, July 23, 2026, Thursday, Eldi Morabay Raklabeang Ngabuko ng Rard, Mga Maldil Mayatasil, Semo Uragev. Blaraw reg drangar along, Yagim subdar gawal, Ngiraw reg da tsak rangula, Mosubdar ngalgela sway, Ngiraw mav, Kual Ngiraw mav, Emengel Ngiraw mav, Bos Amidar, Maradad raw reg da Emay Madray Ngasew. Agidirek kalmasubdar gamiwil, Rangalgelamle Adalbayra Olbed, Silyang Tem, Marangalgelamle Evilra Olbed, Bartolang Arurang, Mamgaspasub de May Madray Ngasew. Engal Herbin Silyang, Maadalbayra Olbed Helasyo Ngiraybas, Amsubdar Gawal, Floriano Felix, Diray Ngayaw Rego Adalbay, Rangalgela Uro the May, Mangirablaw Sambal, May Madray Ngasew. Agidirek Loltur Gawal Rubas, Gabriel Adalbay,
lamaya ngalge magim gay nga sew. Maol agim subdrakawal ngira tangadik Wilbert ngira kamrang, maroman idip, mamosubdar bebi rakamiw may mam nga sumam, alim hertial albula. Direkal misubdra ngalge lamaraw ang Mengloi tarkong, makawal diram tawi warang ulit, mosubdar bebi rakaw marangalgiw, may madaalim idakay nga sertial albula. Direkal ngarar drabla ray padaang, ang spadalan ngalge lamle SB ray padaang, el Elbelau, el Dwight Alexander, agi direkal misubdar kawal, klolubak marga, mawel fuana baulaong, mamosubdar bebi rakamiw, may madakay nga sertial albula. Direkalo sisilsub damoran ngalge lamle SB ray padaang, Mengloi tablang, raebil ramrong stomi naruwo, mamosubdar bebi rakamiw marangal, may madakay nga sertial albula. Agi direkal misubdar kawal miyako Andrew, may madakay nga sertial albula. Agi direkal misubdar ngalgela ramlig Mengloi, raroman Mengloi, Maloreta Rivera, marangalgela maait Mengloi, Rachustino maait, Marolmi Matsuda, marangalgela Benjamin Mengloi, Rariomel Benedict Mengloi, mamosubdar bebi rakamiw marangal, may mga sukuma mertial albula. Akadung raalab, yagi misubdar kawal SB rakadung Edwin Chokay, maebil rakadung Lucia France, mamosubdar ngalga rakadung, may mga sukuma mertial albula. Yaw limang, Rablay Rayrung, yagim subdar kawal ni Rayrung Isak Swalavaw, maebil Rayrung Elizabeth Kabukol, mamosubdar bebi rakamiw marangal, may mga sukuma mertial al sangulang garubak. O sisilsub daloltob din nga ngalgelad may taye, el adalbayra olbed helasyon ni Raybak sa marbebi ringi, marangalgelam lengi raureg, adalbayra olbed silyang tem, subdar kami olbebi rakmam Rablayra musumiyaw, el ngiraroys Francis Kib, ebil raroys mihay nata Marcel, mamosubdar ngal gamarbebi rakamiw, may mga sukuma mertial albula. Direkal musubdar ngal gela say gamal ngiratyo, rahermina sayske, masabet say gamal, mamgaspasub de may madaalim idakay nga sertial albula. Kidirekal musubdar ngal gela Kubek, el President Surang Alwips Jr., Bechekldil Eva Kyota, makasawal Bishop, mamosubdar adad marangal, may mga sukuma mertial albula. Malgayo kagim subdar ka rabong, ebil rabong, matmagay Andrew Tabalwal, mamosubdar adad rablayra umrang, may madaalim idakay nga sertial albula. Ngayaw Rablayra oragiblay, yagim subdar kawal Elbelau, Elbelau Beatrice Pedro, mamosubdar adadra oragiblay, may mga sukuma mertial sa arelang galrubak. Malkloase rama alabu lama alsang, direkal klam nga tela subdaw ul, matirgal adama malmlodya kalobas ang clear, dingel kmodrawad, adakabol makita ng miw, may madaalim, edakay nga sertial ulbong lalalsungulang galtargid edamad, Rdang Iterir Yutaka Mengloi. Yabolakal sab May, edidakalat karang lungu. Kompmal masulang, yarubak kal Dios, lamaknal tangat targid rokoy. Tial subdel mulla reng stringi, adiagal spedel, matiagal tigingel, malub engul de suela dias broadcasting company, tiang aspedirar adlul top derngi hara orngi, kohmal masulang. Subdar kamaldil maaldadura Marino miner. Tia subdar kamaldil maaldadu lultob dringangir ongor isak swaladaw ruigang kionisal ginatalmadala St. Andres Magatin Balayles mararugul damam kakmotargid ang algedra Marino miner ngilamner abong miner amlosmer sila July 4, 2026 na sabadong. Abang ngilang aramor gem la motrok la kamaldilil maaldadu almorngin na July 24, 2026 Friday aldi morngin na funeral home ngangat kibrayray. Lomo ora 9:30 AM mo 12:30 PM. Ito del morngar along mo madakro do song rangar bat. Malway sa kim super trigal at mal do klang clear yo ngit malmem gi maalim gi mga sort tiel ulbong at sungul ngal targid ng alged ra Marino miner. Mga along rat turungal karagiyok kim super bangyer o melaw mainarya temo. Mo super ada de meim da alim ng sort tiel ulbulo. Kabli ra reg de kim super ngira reg ma Dr. Maria Hindenburg o Meltel ma Eileen Midar. Mo super ada marangal gi meim da alim ng sort tiel ulbulo. Agidire am subra sinetro ngaray Mariur marbebiringi mangalgilam yogora Valentino Klolat marbebiringi mumkas pesub de meim da alim da kay ngeseur ter albula ngaradra qablira ibdaang agim subra esbira ibdaang albang chawas wasisang maebira irong Elizabeth wasisang kapakol mo subra adad mangal ge meim da alim da kay ngeseur ter albula niwal ra qablira iderbe agim subra ngira iderbe masasingya urang mo subra adad mangal ge meim da alim da kay ngeseur ter albula ay ra qablira smosong agim subra ilapsis Ernest ngiras azui ebil martayat madirameo ane marigida adea mosudra adad marangal gemim da alim da kain sir terbula
Mengloi kim subra Mitsko France Dilur Watanabe Diliaur France Ibutirang Sela Heinrich Kim ma Oscar Heinrich masubra adat mangal ke meim da alim idrang sir tel bula agi dire kan masubra ngal gelam le roigal ngira berso rateli ngirang goy mamar ngira Jenny mangal gilat eur rat Johannes mar biringi mangal gila emiumat rat Jennifer machelga mangal gila de Rdang rabio de mei obagrairur mangal gila simagon naruo mar bibir kambium kas sub de meim da alim idrang sir tel bula oriora tobet sespada mar bidul mam asil bilong Gloria Sali Rablara tabo to lingit mosudra ngal game in the alimit rang sir tel bula ora kim sudra Elbelau Lorenzo Edward madil Belau mosudra adad mangal ora giplay meim the alimit rang sir tel bula kidire kam sudra ngal gilam le Elbelau ngale elra obak Andres Elbelau ma evil in area agitaya marbebir komium gas sub de meim the rang sir tel bula kidire kam sudra ngal gilam le Elbelau show Joseph ra dira derbe Fermin ngas maseverio Joseph mosudra bebir komium meim da alim da gangi sir tel bula agi dire kan sudar ngal gilan me Elbelau masawa Oliver trapiong ngirotang madeliget Mario Oliver mo sudar bibir kamiu meim da alim da gangi sir tel bula makablir umrang mamal rubak am sudar ngal gilam le ebidrabong adelina isal rama asal ebidrabong al choice al lugos isal polloy agi dire kan sudar ngal kara yeti maongor makardeu magim sudar ngal gilam le rabong isimang rabona isimang mo sudar ngal ge meim da alim da ngi sir tel bula agi dire kan sudar ngal gilat mur marisong marangal gila risong itong agim sudar ngal gila elotra Felix ngirengas marudal Francisca Osiba marbebidingi Denis Omangar marbebidingi mo sudar bibin komigo meim da alim da ngi sir tel bula Rangalgel osisang agim super rangalgel ablailes madirao adelina blailes marangalgel rangalgel anami gorm league rangalgel sanami blailes rangalgel sano blailes rangalgel ramona rangalgel akatin blailes ma email da blailes marangalgel kaspusu de meim da alim da insert del bul rangalgel at modrang agim super atinat modrang mo super bibir gau marangalga rangalgel augusta at modrang marangalgel valentina at modrang meim da alim da insert del bul rangalgel arium da gim super bironi arium da mar bibir gau meim da alim da insert del bul agidre gam super gal aigorium da marangalgel meim da insert del bul rangalgel adira ibuse rul agim super maria marangalgel Tobias ra Ismail akwon mar bibiringi kas pasub rangalgel maas meim da inseu agidre gam super rangalgel gaiteng kangit sira alen kangit marangalgel mar bibiringi meim da inseu agidre kam subra ngal chogai ra harumi nawo teru chogai ma edwin chogai mo subra bir kam yu marangal ge mem alim da ngi sir tel bul agidre kam subra ngal am teol ol ra chari tudong machei watanabe mastalin bai marbe biringi machiral din tudong gas pesub de mem da ngi seu gidre kam subra odal adilong marsil marangal gel marbe biringi mem da ngi sir tel bul agidre kam subra ngal atmur itong rangal lomisang agim subra ngal mariur rangal miyoko rangal wataru Elbelau Antonio lomisang marangal Antonia lomisang gas pasub de meim da alim da ngi seu rangal le ebir rabong sa atu yasanuma agim subra Salome Kirk marbibiringi ebil adalbai Valeria Toribiong marbibiringi marangal kasuo raote asanuma Masisko asanuma marbibir kamium gas pasub de meim da alim da ngi seu tel bula ay liak sepata mamra asal wasli sa tarong manalgel rarisong tarong marbibiringi malamem gim alim gim ngai sertel bula ngalgel atang rang ra gim sub ngalgel Luis Filibert ra lulu kumangay Maclever Filibert marbibir kamiu ngalgel asus ra benita darong marbibiringi ngalgel Pascuana ra klabo ligar marbibiringi kaspusub de meim da alim da ngai sertel bula ngalgel Lucas ngiraroy sa gim sub Rachel ngiraroy sa marbibiringi kaspusub de meim da ngai seu Ngalgela Vares segim subra ngalgela iskawara martas kabong marbibiringi dire kam subra berini ka bakataut marngalgel marbibirqaw dire kam subra ngalgela Gabriel meim ngangi seur del bula agi dire kam subra ngalgela mler abong miner ngalgela mle ngirabiyang Albert ngalgela mle Lapsis Santos ngalgela Berta ngalgela mle desba ala Hindenburg ma evil martaya at marngalgel madira sel dira iwong eming rigiklang Kas pesud may ngamiu marangalgiu emim da kang serter albula. Ay liak kas pada mamra ang ribong holding. Kung may gaw marangalgim matalim da kang serter albula. Ay liak to ko bet spider ang ngalgilang ilas adui amra balang ulang wong. Mabilitang yo itsingewo marangalgil abibay Salvador. Em kas pesud ngamiu mar ada marangalga emim da alim da kang serter albula.
Diri kaliliak kaltokobit sa espadama murang ligilang idas adui, murang remove the mini kangoriak, larablar at matpa, murang kaswaol. Mosku berang ngal kebim da alim da kang sertian maulobong al chungulang al gelam ler abong miner idas adui. Malaway se kung malmsulang rokui el blor niya adamam marang algam lo di almdung clear ti al sud. Emog subes meim da alim da kang sertian el bul. Kloase repto kamasang matergil mo sabil meg maalim igim kang sertian el bulit. Makamaldil maaldadu amor ngina July 24, 2026 el Friday di morngina funeral home ngangat kibrairai. Lomo ora 9:30 AM el 12:30 PM eto del morngor along el morom lakla. Omal masulang yero bakal Dios rol mol mlom kal tangat tergid. Sai na ngir ongor isaksuala daw. Tia sudra kamaldil o tab ngar mga songray mariur wera war ramon robe spis Valentino ngirigiklang kal ngur robe utuyumang Pudul o kadat itong marbu o Celestino Malsol. Kung motargid Marino miner, el ngalgela miner ngilas atu il ngalgela gitang, amlos meri apat ngilang ramor, imla maturkok la kamaldilele el dadu. El morgin o ngayon lurior lui ewal kapsingil o ngayon buila. Friday, July 24, 2026. El di morgin at Palau Funeral Home and Chapel rang rulbo braira il moswelbe emoto del morngar alongan mo matakla. May gimsudra bekal adad manangan karakablida dalgong, mamayim dalim at kang sir til kamaldili el dadu. May gimsudra at mamra bekal belu, maulim ngalong ay gimsudra hats ko sa to marbibinakaw, Eriga Emmanuel marangaligem, diramatawil talat madrang ar marbibinakaw, Sebrongol ay Raymond marbibinakaw, Ruat Paulina Iskang marbibinakaw, Maria Asuncion Uldesel Oywil marbibinakaw, Denisha Mariur Baday marbibinakaw, Adalbar Abdul Bautista Sato, Maat Temong, Dirigam sudra sing itsato sa dawor yung lumay adrading Abraham Osima, masudra adrablay ur marangalgila mara at taltoyo. Kaklaw mangrar dagim sudra ngalgila malsol ra optulia malsol, masudra bibirakaw. Valentina asom marangal ka, nagidirigam sudra hanay nga ismanahani, masudra bibirakaw, edirigam sudra Vasilia Temael, werongos, dirigam sudra ngalgila sa ayangala mirilang, makaspasuwa de mayim na kayong gaseur til kamaldili el dadu. Niwala gimsudra haruko ginamukati, Pablo Tumol, Delegate Elender ginamukati, Wanda en Timarong, Linda en Malaytaw, Valeria en Talay. Malakayo kagimsudra igugo okotol, mga ngarbay boy sektelay, masudra da marangal ka. Yesar, ay gimsudra kamarekal sa karyas siyang adeb, Dwayne Hideo, Dr. Che Lingan, Dominic Tamarcel, Umi at Jeffrey Antol, Inariang Daybay, Gracia Leonardo, Urtung Elisa Watanabe, Norma Etibek, Maemilda Adalbay. Agidirikan sudra at ngasiki song sa ito, masudra bibirakaw marangal ka. Dirikan sudra o bakar mausid ni H.C. marabibirakaw. Ay ragim sudra alul karingang mates, Puig Spis Sherman Daniel, Wadal Adar Asel, Takakoruluk, Sieko Daniel, Paulina Armangsaw, masudra bikal dat marangal ka trungal ka Asel. Agidirikan sudra evidas mong song Martayat, masudra dat marangal ka ngalgela gitang, marangal gela diraibu, marangalgel eungel marangalgel omtilo agidire kam sudra ira ligisasa no sudra adat maraongal karagisasa agidire kam sudra ya ort koel ma ebirairik sa dari adalbay mo sudra ngalgel ngiroit marangalgel etumaleu marangalgel balilas marangalgel ngiraitpang oriora odal at maura cordon siskas ngabaw marangalgel ra udu sangabaw senior mamaireng sangabaw marangalgel amne dirarur tilu rabay radirarur nglod rabay ngingas Matarkora pernis abay marvivir kami marangal ka. Rangaligela kuniko igang Marcel, Ramarta Marcel marvivir kaw. Ebira Royce mihay nat Marcel Kodep marvivir kaw. Ngaligela si Mako Ali Rasisinya Ueda marvivir kaw. Mercy Mariur Bitlaon marvivir kaw. Lili Oilo o marvivir kaw. Tamiana en ginat apoet marvivir kaw. Julia Oip marvivir kaw. Daria Abrel Teulol marvivir kaw. Ulang Damay marvivir kaw. Rangaligela abeng sa awas. Rasendis awas Lazarus marmaligu els awas marvivir kami marangal ka parangal gelam li odal at margi mo ngami ma madra abab tebde mo ngami madorin em ongolol marvivir kami marangal ka rangal gelam mo girong osigira wili osig rangal gelayo ba ililaw marangal ka rangal gelam lengir ora alililaw ratulik Alfonso Diaz makarahingir ora al marvivir kami rangal gela rumong ililaw rardialul rumong marvivir kaw rangal gelam da al develpotra losaw odaola Makarlia siyang sadang, Maglen siyang, Maria Basilius Agitaya, Ngayon Naruo, Umay Naruo, Marilyn Basilius, Umay Basilius Sisida, Cleo Basilius, Susan Ngirausui, Pascuana Blesam Marbibirkaw, Malik Siska Besongkel, Marigo Thomas Marbibirkaw Marangal, Domin Mistru Tomei Marbibirkaw, Benita Masubda, Hosiana Rungulbay, Deborah Masubda, Ngiratnger Hiop Masubda, Matthew Masubda, Fred Sangabaw, Maumit Sangabaw, Maru Eliw,
Surat Sabal marbibirkaw, Wilson Girausui marbibirkaw, Saturnino Tewid marbibirkaw, Dennis Oilo Gaw Marul da Reynold Oilo Marul Liu, Chan Gabo, Felix Olcaril Minor marbibirkaw, Rangalgela Olcaril, Bilin Naruo, Bruce Ngirkutling, Spice Cordon, Isaw Sato, Yusim Sato, Valent Oigang, Chengins Mariur, Denisio Mariur, Samuel Desel, Silverius Pesong, Benito Tomas marbibirkaw Marangalka, Henry Blesam Maruelem, Agidre Kamsu Rangalgela Rigrik Spice, Barangalgela the May Meledang Tamol, Barangalgela Abril Maebil. Kami mulawas ang kliw mo sugar bibir kami marangal adad marangal kay may makaing seor til kamli el dadu. Tigel adad mo di kalmdong clear til su the mo subes di mo ngi e may makasu es di kaing seor til kamli. Tigel adad mo di kalsib il mortil kamli el dadu. Asib il din baulung surir el momsar mong song ray mariur malu yung odal adad mawrakordon. O man sulang say ner mong song ray mariur. Tia subra kamaldin ma aldado lo tobdr niya ilapsis Ernest Ginas aduy do or her idar yadra su song walyan derong hotel ramang song ray mariur Felix Minor ma adalbay ulsyong dialul el masudra rogul the mam rabap may oldap orior marogul klablilam marangalgam at mo targid ang algid Marino miner al ngalgil amner abong miner am los mer sira July 4 2026 el mesabador silsa mabadangil ang aramor game lamot troko kol morngi kamaldile labangel aldadura July 24 2026 Friday el di morngi ra funeral home nga kibra blu ray maluhay segim sub der trigal at mamal buldok lang clear yo malmain gim kaing sew gim alim mertel bula oriora kablira ngayaw lagim sub der rubas Gabriel Adelbay mamaslo o op Rahel Besrak maudlat agimay am masudra adad marangal gim talim da kaing sew Orkasual rablar ang armalong agim subra oligong Stevenson Quarte maudlat fidela modela masudra adad de main dalim da kaing sertel bula at pang rakablir ete tagim subra rubiang Hiromina Bayama diringalde lokorang ilibloku madiliget Francisca Otong Makonstantino Ginagit mangal gem rakitang kasuo musubra adad marangal gemin dalim da kaing sertel bula ayang rakablir ngordoko ayang karudor her idar matrigal rubangam subra karudor simang mandari Ebil ngirang takao, maniro mandari, masubra adad marangal kumtrigil mamdida selmem ng maalim ng mga isew, retial maulabong sungla Marino miner, al ngalgelam ner abong miner. Ngaradra kablira nga angiptang, agim sudra ngira ikpang selobios kola, ngira irong isaksualadaw, albang chawas wasisang maebira irong Elizabeth Kabol, masubra adad marangal gemem nakaingisir ti albula. Malakayo kay gimsudra ngalgilam le ebil kungi la idu britial la rato na yo migiwo planta blesam ida simong urdial la ugordeu Patrick Teley mosudra bibir kami umarangal gemeim da alim da kaing sirtel bula isara blar at amel e gimsudra rakasuk Terence Rulugda mamasal odal at takarulugda meim da alim da kaing sirtel bula hablar osay mangar masong e gimsudra rabu Celestino Malsol marangal gela Mario Lomisang Rule the Vice President Arnold Oilo, First Lady Damiana Yarang Inatabo, Optuy Malsol, Lily Oilo, o Madenis Oilo. Mosubra adad marbibir kami may nakaing sir tali merte albula. Kalblira me agim subra ningang bilra alul mga tulhanin o revelela, marangal kila rolmi masyol, mosubra adad marbibir kami may tali nakaing sir albula. Ablarang armat arang agim subra maasil evira climate call ter marangal kel. Mimong Aron Basilius, ngalgilam le evida klay baulang rotor, ngalgila Basilia Gintaro, ngalgilam le dililaw isis katadasi, ngalgilam le ililaw oragiru liorulugda, ngalgilam le ililaw Severino Rulugda, masenator Lencer Basilius, kaspaso de may talim at kaing sirtel bula. Rangal karamirong rama arwang, yagim subra ngira arwang mabilita kami ne, anita takaw, marangalgila o basang mag, Ralgila Bares Odriong, Macristina, Ngiramos Asanuma, Mahuyukoy diin, Marangalgila Marbebiringi, Marangalgila Mle Ngira Arwang Yugiwang Hotel, Marangalgila Takadasang, Bosubra at the main dalim na kanyang sirtel bula. Aratama Marakayuk, Lagim Sudra, Ngalgila Dirat ng Adigra, former Governor Wilson Ongos, Maharukor Maruy, Marangalgil, Mosubra at Marmom Dida, sila may alimig mga sirtel bula. Diri kalblur ng esara kim subra ngalgila ideb ragata ta Marcel Dominic ta Marcel masabrong mosubra bibir kami may kaing sirtel albula ngalgila ngaswal ra Cecilil aldabel marbibiringi ngalgila mimong ngalgila maet raudol at morokordon may kaing sirtel albula tiga rubakal tob der tial subdam subra ngalrabla ras mosong rakablira elok kulsum rayray mangarmeu rablu rayray
Bakabli rabitang rang isang mabla rang kaklaw rang isang bosub rabibir kami umanangal kalgil ti albangalet smooth maimda alim da kay ngisiw magimsub da rangal gilam lew irongos temal yagimsub da basilyaw irongos rangal gilam le dir omrokong law elye isbay ras pangal devo diram tawil trat kam madrangar mawradani isbay rangal gilam ni ko marsil rangal gil ol sudong rangal gilam madalina oiga ngas pesub de maimda alim da kay ngisiw rangal gilam ler or evngel agim sub rangal gilam lula rangal gilam alang rangal gilam mga tib friends rangal gilam alibosang rangal gilam kolwal rangal gilam mga riyay rangal gilam rina delong ay olingitra ebira tubla elen evngel ma odar rangiram tur milan isak masub rarbek kal rangal gilam evngel emem da alim med ngin sertel bula rangal gilam ler or odawla agim sub rangal gilam ler beskilang marangal gilam karingel ngidawluy olingitra kal odal at ngidawluy ma ngida alit sheldon meltel masub rarbir kami emem da ngin sertel bula rangal gilam leili law tumngil mulbekla agim sub ral tur ire ngarbadal devis uhara maubad yorang miner balmerangal giu rangal gilam motilingay rangal gilam ra joseph rangal gilam siles tumngil magaul evida ilgang alhanay ngais mawilhem remota Valeria Ramota, Hermina Rimidol, Manchisiles, Gaspuso de Maim Dalim Ranger Telbula. Rangalgelam ler das bala, minor olgari, lagim sub rangalgela Chegov Sawaichi, esta de Maim Rangalgel, Adilisa olgari, la mala minor, Gaspuso de Maim Dalim Ranger Telbula. Rangalgelam le Evil Gitang, egim sub rangalgelam ler abong miner, Raubat Yorang miner, ala sel rudim, rangalgelam le Ngirabiang Albert, egim sub rangalgelam le Lapsis Salus Albert, la Steven Albert, Mur Albert Madaiber Nordial Snow Tumaungil Franchier Albert Marangalgel Zirurior Ahulibang Inaibay Chakbeth Marangalgel Didi Albert Rangalgel Amlir Ardesbal Hindenburg Yagim Sudra Neru Hindenburg Frank Hindenburg Hans Hindenburg Natalie Hindenburg Wadalat Maria Meltel Catherine Tangrang Marangalgel Delma Santos Berta Hindenburg Rangalgel Berta yagim subra ngiras mongsong Euchinio Marangalgel Early Borja Marangalgel Makayukul Ernest agidiram subra Evil Marta Yaad Marangalgel Rachulita Joseph Tuti Yaad Rangalgel Jenkins Oget Juliet Yaad Machanson Yaad agidiram subra gal dira asil dira ibong eming klang artel albula magas subra rogol ngalgel agitang baab ginas adui emin da alim da kang isort terulbon la sungul ngal targi ngalgel el dibusera ngalgel Rangalgilam le mga tul di raibu umre agim sub rangalgilam le ngait pangirat kakal mre rar mga saudi rum marbibiringi dirmalong Victoria kanay marangalgel odal adrabuk la Chinese rangalgilang ngira malgay agim sub ron mi marangalgel Henrietta Rayo Cristino Maprsila Tagesi rangalgilam le or nginong hotel sugrat agim sub rangasid lintang hotel Maudlel ra Felisa Mawilhela ng hotel mangalgel ra Melon ra Sengala rangalgel amne dirat kalgang diraklang agim sobra dirairik Eleanor Koto Manikson Nordialul mangalgel amne rangalgel adalbay Welsung Radjun marbibiringi rangalgel Osyal Mrev agim sobra Wilhens marangalgel Winamrep marangalgel ngalgel amra ra Abius Skilang rangalgel mangekong agim sobra Hanamre marangalgel Weldik Saran Sugar Dunstan Olu Marangalgel ra LC Sugar Marangalgel ay kaspada mamurawa kasi Elbelau Marangalgel melmeim gimgang serter albula akyol ngit kami rogol ngalgela diraibu kaspuso de meim da alim ngang serter ulbong la chungun ngal targi dem lamo dibus rodlonglet ngalgelam le evil omtilo agim sudra ngalgela siresang ra ngalgela nirolev er ngalgela Marian ra with heart Malorian Marangalgel Iterir Marangalgel amlebu kurd or loser Ragalbid Modal, Chain Marangalgel, Theory Mariur Marangalgel, Anna Marangalgel, Rangalgel Ardor Hair ER, Rangalgel Abrel, Agimsu, Rangalgel Agauru, Ramotol, Rarbevidingi, Masayoko Marangalgel, Penny Brel, Masoye Brel, Prince Brel Marangalgel, Rangalgel Ayorong, Rarubi, Marbibiringi, Rangalgel Asisang, Ra Evir, Atukra Miokorodas, Marangalgem, Rasti, Masina Nahiga, Rangalgel Amle Spis Sakli, Ra Turbur Albon Sakli Marangalgel, Finali o itap marangalgel mangalgel ra ediloy marbibiringi olgaril marangalgel Evelinas Sakli Linda Sakli Hilda Sakli marangalgel Maridan Sakli marangalgel amle Evira Bitang Rigel Doktok yakim subdra Evira Bitang Isabela Florencio Lanson Doktok Kavinor Jackson Olato Doktok
dan tok marangalgel rangalgel amle ebira bitang al dangalay ngilal mau yagim subra rangayos tudali uro masuset ngilal mau rangalgel amle lapsis ngirangayang yagim subra Sofia Chamberlain Marberni rangalgel amle bukur or marisabang yagim subra Corina Carlisa Alfred Alex Macharles agidir kam subra didameo ane Maria Theo marangalgel ra Angeline ngiragit mamarangim ra Micheline Gasta agi malulngit kami rogul ngalgel omtilo mumkas pusub de meim dali med kang sir telul mong at sungul kaltargi dra Marino miner ngalgel amlay lapsis adlo lagim sud Xiaomi Suzuki basyo marangalgel maibu marangalgel mumkas pusub de meim dali med kang sir telul bula ngalgel amlay ebil at tumay agim sud dra dirakal talyab de mangyor masyo marangalgel mewang rungul bay marangalgel tur rungul bay skaruno rungul bay Johannes rungul bay Ramurang rungul bay Solomon rungul bay Marchi olgarila aspusuba de meim da alim edang isir telbula Ailia kaltokobat sa spedir ang algel amle evil gitang amora Edith Elbelau mailin gumangay mangalgel amle dir ete erar rasayuri saal ang gaspusuba de meim da alim edang isir telbula hindi kal maliliak sa spedir trikal ngalgel aba aprobat amora namang songray mariur masub rarbek kalda dalgong material mamadida sila meim da alim edang isir telbula Makamamal rubak lortob dar tial sudak malungit terbek kelangalgela ediloy mabaap meim da alim da sutri rangalgela miner abong miner rawbad yorang miner ma al sel miner udim artialo lobong al sungul odri Marino miner malway set tial gamaldin ma al tadu am la motorok kol morngina July 24 2026 Friday edi morngina funeral home lomu 9:30 am al motul 12 pm et tobdor omral morngor along al mor omalakla agi malmrenga suli rogu edamam maklab lila marangalgam yolingit material mo sa vil may ngim alim ngim kaing sew kuman sulang ya rubak kal Dios lolmon mo makal tanga tergidro kuy sahen na ilapsis Ernest ngila sa duy tial sudra kamaldil maaldo ulotov nangyar ide ngarbad Davis Uhara ratu orgesi siro makonrat alle al musudra adama motargid ang algid Marino miner ang algilam leupad Yosko Uhara miner am losmer sila July 4, 2026 ang Sabadong mabangin lang ramor game lamot rokok lang amal dilel maaldado ang morngina July 24, 2026 el Friday di morngina funeral home ng ngatki rayday lomu ra 9:30 am el mo 12:30 pm et 12 del morngor along ang mamadakro do song ng arpat malaway siya game super vertical at mam katpang rabla ra snges siya game super sa awas ngira kasol may desil Lilian Marcil Maval Salvador Mausubra adad mangal ke meim da alim da kangi seur tel bulo balgayo ka gim subra dira del bo takla kodeb dira ilolang Antonina Antonio dirario Martaruro bangin ngarbat Howard Charles mausubra adad mangal ke meim da alim da kangi seur tel bulo yang akor ire ngarbat Davis Uhara dira kam subra Ignacio ngulbay Mahuana Finland mausubra ngal ke meim da kangi seur tel bulo Togobet sa spadek nga ire ngarbat Davis Uhara amona sibong klolad masubra bibir ngaw meim da kangi seur tel bulo Olle rabla rawal lagim subra dala la pulay gi ko machimaru mangalgel amne dala la pulay ki ko tadao adoroti ueda madira melong merli kwarte bosubra bibir kami umarada de minda ali me dangi seur tel bulo agidire kam subra ngalgel amne ubad buiktil do ra inaria temong Margaret Masang mosubra ngalge meim da ali me dangi seur tel bulo agidire kam subra ngalgel aidu bubde artikulang katsusi magawong fritz mosubra bibir kami marangal ke meim da alim da kang sir tel bula agidire kam subra maasalo eru rangula ngira rega da chak rangula bada bicho gai mananchi rangula ote mosubra ngal ke meim da alim da kang sir tel bula agidire kam subra ngalgel motiling aisra ebilra elgang hanay ngaisa mosubra ngal ke meim da kang seu ngalgela mara chesebra herminang midon marvibiringi meim da kang sir tel bula agidire kan subra ngalgela ong libra Francisca Valendorf mangalgela ra Tiger Gilham erigar mangsaw mangalgel Ines mangsaw matrangobok tami mangsaw Kabinori Lolang Vot Leon mangsaw Victor mangsaw Kasmir mangsaw Thelma Arngina Makati First Lady Valerie Whips maanora Arudim kaspuso de meim da alim da kang sir tel bula agidire kam subra ngalgela saw Lel Alil Abraham Elvira Isal Conrad Lel Maylin Ilaiwet marbibiringi mungkas puso de meim da alim da kang sir tel bula agidire kam subra ngalgela Osar Dr. Silvia Osar marbibiringi bangariam Osar marudal meim da alim da kang sir tel bula agidire kam subra ngalgela Sisang Uehara de Borangi la Joshua Sisang Mamiriam Nakamura meim da alim da kang sir tel bula
Agidiri kamsudra ngalgila Yas Wihara, Rdang Elius Yuchin Wihara, Marangalgil Madadana Kabokol, Marangalgila Gloria, Raka Kayla Mengloi, Masijay Zero, Maim the Alim the Kangisir Telbula. Agidiri kamsudra ngalgila Seiko Wihara, Fred Wihara, Marangalgil, Willet Nginalmau, Marangalgila Edmund, Rang Hotel, Marbibiringi, Maim the Kangisir Telbula. Agidiri kamsudra Helgam Yokong Iraililda, Marangalgil Raruth Queenin, Leroy Ngirailil, Esther Ngirailil, Isabang Masubot na Mat Joseph Ngirailil, Mayim na kayong sirtel albula. Tukapat sa espadek nga kariilan ng Arvad Davis Uhara, amura wadal adra yung latsohan na nginatrek na mayim na kayong sirtel albula. Maluay segik malulungit na kamil at mamatergil masubil megim alim, megim kayong sirtel maulabong at sungulang altargid na Marino Miner, at mlamura ka mga lulungulo. Tial kamaldid maaldado amoringin at July 24, 2026 al Friday di moringin a funeral home al ngangat kibrayday lomura 9:30 AM al mo 12:30 PM et todo omrail al morngon along al mo malakro o the song rang arbat ko man sulang ya rubak kal Dios rol mol mo kal tanga trigid rokui sign ar irering arbat al Davis Wihara tia subra kamaldin maaldado Marino Miner lol todo ngiaw erongos Henry Ewat la irering arbat Davis Wihara ngiraita o Henry Yuri Haim Rigisiwang, may adra ray chusita dawo. Al mor komil gaw adra qablil mablar lolingit maim da alim da kangisir telbula. At target ra Marino Miner ngalgila Daniel Mayosco Miner am los mer sera July 4, 2026. Malwaiseng mlamot rokok lol morngi amaldilel maaldadu orngi la July 24, 2026 el Friday. El di morngi na Santos por half funeral home ngangat kibrayday. Tial kamaldil maaldadu a umura 9:30 AM el mo 12:30 PM e mo 12 del morangar along el matakro o the song rangarbad Lobanggela dalal el mleubad Dios kominer. Ayang alagim subra o bakarakalaw Stevenson magisang ma uadil ur mo subda raradad marangal karakalaw tial albu le maim da alim da kangisew. Along agim subra o da raikloy el mers arurang ma uadal adra raikloy el derbei blodag mo subra raradad marangal ka. Riyong al temong ginto mosudra bibiragaw rangalgel amni adal baray mengi raililda ruat Paulinas kang marangalgel kadel ewat al chengins Loretta ewat al Sabina ewat al Pascuana ewat al Osima Irene ewat al Siro rangalgel alimay misa rangalgel aw erongos Henry ewat ra asili mangabad Maribal ewat marangalgel machan ewat al Aol lagim subra rangalgel amni kriged rasir sa Yuri di Iterbay magal ngiraita o Henry Yuri maoda marang atubaray mosudra bibiragamiw Rangalgela Mengloi Skuad, Macau Likriged Rasir Sel Tobias Skuad, Maolem Reinhardt Silas, Mosudra Bibir kami umaradad, Rangalgela Gabor Padal, Rangalgela Losi Nakamura, Kaul Virginia Tariong, Mosudra Bibir Gaur Tiel Bula. Rangalgela Sariang Pasebsa, Kaul Harry Pasebsa, Mosudra Bibir Gau, Rangalgela Simis Nginalbong, Kaul Haim Mosudra, Rangalgela Haruo, Naomi, Taro, Nancy, Maherman, Marangalgel. Rangalgela uldegal singeo ikaw McKinley Iterir mosubra rangalga rangalgela ramokot ngilaswe agim subra ta crew Salvador Esther Helen Masapuro marangalgiu rangalgela losaw ngilasiaw ikaw Gloria mosubra rangalge marangalgela ton ngidalbong ortma agim subra rangalibong Andres marangalgel tamatat meriang agidiri kan subra rangalgela tawai mararata agim subra rangalgela amlemle Elbelau raseng rahel minengil magur ngigiu la waqtaw tumaangil lang tarong Agyolingit makawal matang bukot tamin ng asaw, mamlay, mosudra adat mangal karatublay, emayin talim itang sirtel albula. Isar agim sudra buk emir maroy, mosudra adat mangal kartel albula, emayin talim itang isiw. Awadal at anitang inatakaw mangal gel. Ayra agim sudra doroti ueda, dirmalong merli kwarte, magen yutadawo. Oriora agim sudra rigo uhara, saisilita dawo, deborarngil, Elvira Isal, Miriam uhara, William Yugigibon, sa Lavi Alfonso, Rangalgel amleo erongos Fabian ewatala yagim subdra kal harumi madalyar tiar albul. Suset ngirasop marangalgem riyong remot chani silong remot iden ngarbat Davis Wihara iadra rey chusita dao malagi bes. Trigel adamam dim lagi bas ang clear tial sub di mo subes emain dalim lakang sir tel maldila langalged target ra Marino Miner komal msulang yarubak kal Dios lo makaltanga trigid rokui. Sign Erongos Henry Ewatla, Marino Ngarbat, Davis Wihara. Tia subdra kamaldin maaldadura Marino Miner, Lord Tobder nga awang ete Matias Erbay, Haim Regisiwang, Iterir Ngarbat, Davis Wihara, Pastor Albert Maldangasang, Robinson Tuloy Rungula, Adelbara Kayong Yohei Merur, Rongos Emmanuel, Masep Salvador Ramota,
Senator Brian Malayday, Yadra Ray Chusita Dao, James Madraluy, Mamakinising Ewo. At targidra Marino Miner, Ngalgila Daniel Miner, Mayosco U Miner, Amlos Mer Sera July 4, 2026. Mula motorko kurmarnya kamaldin maadado oringin at July 24, 2026, el Friday. Ra Santos Porha Funeral Home lomo at 9:30 a.m. and 12:30 p.m. Eto del morongar along mabadak ra lobangila dalal. Paluay segim subdra adamam ng ngarabik kalbelu marangal karablay and mim da alim da desat yalulbong al sil serangal targit. Mangar along agim subdra odal adra orrao la lidia lela adal bar olbed helesyor arurang mosubdra bekladad. Inaria temong alilay damay odal adra kayong albinriong la Henriette tu merur teli ngiranggoy ramokota Jenny ngiranggoy Ete Erbay, Helen Emmanuel, Chagi Emmanuel, Richard Adachi Marbo, Sebastian Ngiratrang, Adalbara kayong Yohei Meru, Richard Ngiratrang, Jason Ngiratrang, T.I. Ngiratrang, Murphy Wasisang, Jones West, Esang Hilbert Martin, Masud Rabirangao, Harvey Rangula, Conrad Rangula, Hadley Rangula, Rongos Emmanuel, Macodines Rangula. Ao lagim sobrang algila simis, Kao Elhaim Mahirman, Masud Rangalgila Haruo, Naomi, Taro Mananchir Terbula. Ngalgila losaw ikaw Gloria mosubra ngalgem marangalgila toning ilalbong McKinley singewo Theory singewo ta Crew Salvador Remota Legislator Saburo Remota Esther Remota Helen Remota Lori N.M. Tumingil ngalgila Mayor Tedil ngalgila Dileol Tedil ngalgila Mleit Tedil yatukbat sa spadalahaim rigisiwang Marigo O'Hara Moray Cricket Raidis Chora Clay Maevil Raidis Lucy Matsutaro mosubra adan mangal ke may dali malaking sirte albulong Ngararda gim subra madar nga bukot tamin mga South Junior, mosubra bek kadad marangal gim da alimerte albulo. Pesra otong mosubra bek kadad marangal karte albulo. Ngart magim subra darla iumangay mga libong Andres. Ngaramnungoy gim subra Patricia Franz Heinrich, Paula Franz, Portia Franz Cosoley, Porciana Franz Yangi Welimau, Mawiller Franz. Miliga gim subra ngulbay madirungulbay sariang timul, mosubra bek kadad marangal gim da alimerte almom ngulbong ultil serangal targid. Naomi Rongos mapamilas kilang galu mosubra bibirgaw. Ng isara gim subra odal adra kabaw ilong Marsil mosubra beklat mangal gemin ta alimertial mamolbong sil sangal targit. Ay ray gim subra mga Saudi Oroma odal adra malong al biging anay mosubra beklat mangal gemin ta alimertial mamolbong sil sangal targit. Kabenor Norman Giatabo Torotita daw weda dirmalong Merlita daw kwarte Antoinette Merur Andreas Miriam Araymul, Rosita Orak, Marangalgel, James Madraluy, Marulel, Chief Riti Timla, Atanasio Tiskabong, Genita Dawo. Oriora gim subra din ngarbat Rego Uhara, evira tablang frista pasep sa Mascaruno April, masubra revir kami umarangal ka. Marching Irmidol, Sayuri Chase Al, Hana Erbay, Margaret Tete Masang, Rebecca Sanuma, Saisilita Dawo, Shomi Masayoshi Hirgik, Tiraydong Sendi Toribyong, Deborah Rangil, Miriam Nakamura, Rosania Luis Marangalgel, Tiray Bulu, Natalie Erbay, Lorenza Ise Maribirgao, Kabidor Taima, Mosud Maribirgao, Ngirur Taima, Carla West, Their Days Way, Dilur West, Magdalena Ninawasisang, Kenneth West, Van Ray Tadao, Rirer Ngarbad, Dave Uhara, Joshua Sisang, Hiadra Ray Chusita Tadao, Kandi Ngirmidol, Bruce Ngirmidol, Randy Ngiranggoy, Riyong Ulrmot, Mawis Joseph. Paliliwa gim subra edla magabli ratmiu rablu rablilyo mosubra beklat mangal gemim kang seur tel kamal dil la targit komal sulang ya Dios lo makal tanga targit roguy saen wor ete Matias Erbay tial subdel mulla reng stringi adiagal spedel matiagal tigingel malub engul de suela dias broadcasting company tiang aspedirar adlul top derngi e haraorngi ko mal mesulang WWFM is a 100% locally owned radio station. Hello, Palau. This is Diaz Broadcasting Company. Come and do business with us. Other media businesses, you pay GRT or PGST. We pay all taxes and you pay nothing. We do business and pay later. Masulang. WWFM is owned and operated by Diaz Broadcasting Corporation. Our office is located on the hilltop of Ngermid Hamlet, broadcasting on two different frequencies, 88.5 MHz and 89.5 MHz 24/7, with a transmitting power of 450 watt each transmitter. WWFM is a 100% locally owned radio station. WWFM is now accepting your business 24/7.
Just simply call us at 488-5771 from 7:30 to 5 p.m. or 488-2177 or 775-0441 after working hours. Oisine. What do you mean, oisine? Oh, correct. Asahi Superdry. Number 1. So smooth, so crispy, so fresh, and tastes good, man. In America, that's what we drink too. In PI, I tell you, pare, we drink it too because it's number 1. In Palau, we drink it too because you know why it's good with sashimi. It is sold throughout Palau. Akarakuchi Island beer, Asahi Superdry, number 1. Looking for Palauan oldies or American oldies or latest music? WWFM Music Store is open to serve you. You can now make your own personalized CD or download music to your iPod, MP3 player, USB, and cell phone. WWFM Music Store is open from 8 a.m. to 5 p.m. Monday through Saturday. Call 488-5771 for more information. You're listening to station WWFM. Stay tuned for Fox News. This is a Fox News alert. The third soldier is found dead. I'm Carmen Roberts. U.S. military says it has found the remains of a soldier missing after attacks Friday night in Jordan, in which 2 other U.S. service members died. Fox's Mike Tobin has more from Tel Aviv. Another unfortunate incident. Service members were disposing of the explosives in an Iranian attack drone with a controlled explosion. Something went wrong and another U.S. service member was killed. All of this according to Central Command. Now, last night, the U.S. responded to the U.S. loss of life with an intensified round of strikes into Iran. This marks the first time the U.S. has had any loss of life since that memorandum of understanding was signed, the memorandum of understanding which is now largely disregarded. The casualties were at the Mawafaq Salti Air Base in Jordan, and they are a result of Iran's repeated shots at U.S. bases in neighboring countries. At least one strike got through the defenses. Back in New York City, Mayor Zohran Mamdani suggested during an interview with the New York Times that he is considering whether he can arrest Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu if he attends the UN General Assembly meeting this fall. Mamdani says his stance comes from an International Criminal Court warrant issued for Netanyahu's role in the war in Gaza. Israel has rejected those allegations, and the U.S. is not a member of the International Court. Legal experts have also questioned whether the mayor would even have the authority to carry out such an arrest, given the diplomatic immunity that typically applies to sitting heads of government during United Nations visits. Mamdani's remarks have also gotten sharp criticism from Israeli officials, former U.S. officials, and at least one Democratic lawmaker who've all suggested the idea is political theater. Fox's C.B. Cotton in New York City. Netanyahu has dismissed the mayor's threats. America's listening to Fox News. A second person dies from Legionnaire's disease in Manhattan. New York City officials announced the death just one day after confirming the first fatality linked to the outbreak. Dr. Stephanie Widmer at St. John's Riverside Hospital tells Fox you can't catch Legionnaire's from another person. Legionnaire's disease comes from a bacteria. It's a bacterial pneumonia, and the bacteria likes to live in warm water. And it usually comes from not drinking water, but, the water in large cooling towers. 72 people have been sickened, more than 50 hospitalized. A Tennessee restaurant is stirring up controversy for refusing to serve National Guard members that are part of the Memphis Safe Task Force. Fox's Madison Scarpino has more. Now, this happened at Timboli's Pasta and Pizza last weekend. The owner, Miles Timboli, tells Fox Digital he does not support this federal operation. He says National Guard troops working with local law enforcement there make the city less safe, saying in part, quote, being pro-safety means telling the truth about what actually protects a community, and it is not soldiers trained for combat
combat doing the work of police officers. This mismatch is dangerous for the people of Memphis and dangerous for the troops themselves who were sent here to do a job they were never trained for. Tamboli has gotten a lot of local support for his decision to turn down away National Guardsmen, but he says he's also getting a lot of threats that he says he's turned over to police. And President Trump set up that task force last September. The White House is taking a victory lap over the soccer's World Cup as the final game plays out between Argentina and Spain in New Jersey. There was going to be no better example of American exceptionalism during our first 250 years and the hope and promise during our next 250 years. This was President Trump's vision, and we've executed incredibly well. White House World Cup Task Force Executive Director Andrew Giuliani on Fox News. That World Cup game being played in New Jersey this afternoon. I'm Carmen Roberts. This is Fox News.